pomaže Bog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, osveštao je 29. augusta 2021. godine hram Sabora srpskih svetitelja u mestu Božinjevac, nakon čega je služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog i sveštenstva eparhije. Na svetoj liturgiji vladika Pahomije je proizveo starešinu novopodignutog hrama Sabora srpskih svetitelja protonamesnika Ljubomira Stojanovića u čin protojereja. Prvi radovi na izgradnji hrama u Božinjevcu su izvedeni krajem 20. veka, ali je zbog loše ekonomske situacije dolazilo do prekida radova koji su Bogu hvala u 2021. godini privedeni kraju i hram je u potpunosti završen i izvršeno je renoviranje crkvene trpezarije. Pripreme za čin osvećenja hrama obavili su sveštenici eparhije Vranjske, a njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, je nakon pripreme svete trpeze za osvećenje položio čestice moštiju svetih surduličkih mučenika. Ovo je veliki događaj, rekao bih, za Božinjevac, ali ceo Pčinjski okrug i eparhiju Vranjsko. U poslednjih nekoliko godina ovo je treći novopodignuti hram u okolini Bujanovca koje je osveštao episkop Vranjski gospodin Pahomije. To su hramovi u Lopardincu, Karadniku i Božinjevcu. Velika je radost svih vernika ovog kraja što se grade novi hramovi i što ovaj kraj doživljava duhovni preporod. Hram, to jest crkva, jeste slika nebeskog hrama, slika neba, ali slika tela Hristovog. Najsvetiji deo hrama jeste oltar i trpeza u njemu, koju su sada sveštenici i episkop oprali i položili u nju čestice moštiju svetih surduličkih mučenika. To znači da će se na njima savršavati sveta liturgija i onda kada nas ne bude na zemlji. Neka vas Gospod molitvama svetih surduličkih mučenika i svih srpskih svetitelja štiti, čuva i brani. Nadamo se da će kanal Svetinje Juga Srbije svojim izborom video materijala sa ovog istorijskog događaja približiti deo atmosfere i nemojte zameriti ako nismo uspeli da obuhvatimo sve detalje jer smo hteli da sav video materijal smestimo u 30 minuta. Zapratite ovaj kanal kako bi nas podržali u daljem radu.
Jer ne prijatelj hvali dušu, biti sličan silazećim u grob, prošli me učini milujitnu milost svoju, jer se od tebe pouzak, kaži mi Gospode, put kojim da pođem, jer tebi usi u dušu moju, i izvej me od neprijatelj moj Gospode, jer tebi pribegov, nuči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh moj blage, neka me vodi na zemlju pravu, imena Tvoga radi Gospoda, živim pravdom tvojom, izredi se volje dušu moju, i mi možda tvojemu nišćeš neprijatelji moji, kako vidiš sve kod usađu duši mojoj, jer sam ja sluga tvoj. Opet mi je Gospodu sluga mojmo, Gospodi pomiluj, i starski mojoj sačuvaj na Tvoju dušu tvoju Mariju, sa svima svetima sami sebe jednikom i sam život svoj, Hristu Bogu predajmo. Thank you.
Ranko je druga. Janko je druga tekla. Javljam se Bože, rukotvorenu sinu od nas, pa će ona slavi Tvoje. Spastelj moj, koga ću se bojati. Čitanje iz poslanice Svetoga pesmom ću te veličati i opet ja ću se uzdati u njega i opet. Evo ja i deca koju mi dade Bog, a pošto ta deca imaju zajednicu krvi mesu i on uze najprijesnijeg udela u tome, da smrću satre onoga koji imamo smrti, to je đavola, i da izvan toga je trebalo da u svemu bude podoban braći, da bi bio milostiv i vera prvosveštenik u službi Bogu, kako bi očistio grehe naroda, jer pošto je i sam stradao budući kut i duhovi Tvojemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Otiše tebi to, nego Otac moj koji je na nebesima. A i ja tebi kažem da si Petar i na kamenu, uzdrom na kamenu tom sazidat ću crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežete na zemlji bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji bit će razrešeno. Kovace vas, pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svaka sada sve vekove vekova. Amin. Veri premudrošću pazimo. Verujem jednoga Boga, Otca, Svetitelja, Tvorca nebe i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Otca rođenog pred svih vekova, svetlost za svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenoga nestvorenog, jednoslušnog Otcu kroz koga je sve postalo, koji je nas ljudi radi našega spasenja sišao s nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i strada je bio po vreme, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vasna na nebesi i sedi sa desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Otca ishodi, koji se sa Otcem i Sinom zajedno pošti i zajedno slavi, koji govori kroz proroke. U jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za proštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Umni žrtvenik, kao miris miomira duhovnog nispošljenom za to božansku blagodat i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Gospodi pomiluj.
spremao za sveto pričešće. Pričešće će biti na 2 mjesta. Molim vas da priđete i da se pričestite. Drogoto orogo sve devojčinja, drogoto orogo sve devojčinja, daj nam moda vida, daj nam moda vida. Toro, sve moji momci, trećo toro, moji momci, daj da mila mamo, da vidam, mila mamo, da vidam.
9.